Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka kinhon under 17 jong ki theyele kai football ka Sidon Secondary School kiban mi khmat ye ka jilla sha ka lumpung yele kai football jong ka 63rd National Level Subruto Cup arajar arpulai mentaka sngi kala shapan kup burom kerpang haswa bakin mi ne ka jilla ban let yeshim benta sha ka te ka lumpung ka ban salong hanong ba New Delhi hagini ki khndiat sngi kiban wan ye ka jing yalang la penlong hayeng dorbar jong ka snong Sidon Hakabalawan banyadan bentalang do ba donlang soklet Vice Chairman ke Meghalaya Employment Generation Council uba Bobby L Nongbet District Sports Officer ke Ribhoi District kinongelam ke sing bekinthum ya uba Ferdinand Kharkamni President KSU North Khasi Hills District ba Marcus Martin President HNYF Northern Region urang ba snong ke Sidon uba EK Lapang lambat kinong hikai ki khna pule jongka school ki balawan ban senran langru da ki kme ki pa hawa jing kran hegen ka sngi uba donlang soklet ula ai ka jingyaro shakate ka kinhon jong ki theyele kai ka Sidon Secondary School ki bara treshitom kan hado bakindala ban yo khorye khanam la do ha ka district bat ka jillaru bat kumjo wat happening shibon ki jingduna ki ba kum ka school bat ki theyele kai ki yakando kum shibenta ban I min sim bat ban penslur shushu ya kini ki theyele kai nakaliang uba donlang soklet ula no senyang de kapisa shaki bor penyait school nalor ki wei pan kebla ais ngobha shushu ula ongru baka Sidon Secondary School kan ya khun persha ye ki ladu na ka jilla Goa Uttarakhand bat ka Kendriya Vidyalaya Sangathan bat ka jingye khun ka baningkong kan dei ha ka arphotrik persha ye ka jilla Goa Empat pet taksi berapa? Empat pet. Anda bila pet, lawan dia berapa kilo pet, berapa kilo bijing. Kani kesap katalan ke baki don, ke baki ai, bau blade, ai yang tak jompi. Pendenkam hok ya kan. Kani kata pendenkam. Lawan pendenkam hok ya kata video ya usok yang namjom nam kata. Kadang yang boleh ini nama school jompi bat hantam nantara state kejelah kejongi. Jadi kadang hari kepol ngan kalian kejongan ngan ai kebok kalian nantara jompi. Ki kun sana kute ki ban mi napo na snong tungi napo Sidon ngangit skam bag pinlong ki maulana Ahmad Jom dari India di Bangkok lemba ka jitre dam jompi habang apek ye pi jingjrong pi ni mangpat lengkap hendak punya kai bagi beriu kebetulan sate kejungjurong cuci kelong fungsi hendak kan mau apa katu kejung wai jompi katu kejung syak jompi katu bertak kri jompi katu berpersat ciri ya itu dikliar di kejurong fungsi kan mau apa katu kejung syak jompi sebenarnya katu jika kri jompi katu kejat jompi pensat ciri yang kuliah kemudian buat dari bat anda bagi pecah sendiri jawab ini keluar rapat mengenal jawab yang jelas begini. Kedai mesin bentong mulai experience beliau ada di environment
Tajikistan juga loi the football jong pi kalau pi fun ada chicken the pi pada football dan memberi jadi berapa jadi ini pun ban stand ban beri sisa yang ada hukum yang ada pi hukum yang fun pada jawab ini but kalau nak orang berkhawa pi lawan orang orang bagi ngasal hal yang di Thai ilegal hal sesuatu international cup lawan Rusia dengan juga ada jawab ini lawan Rusia boleh kalau berjawab boleh syarikat tahu boleh sih mungkin dulu kalau ada ini sekarang negatif ini semua bahwa ada belum ada jelas ini nakil bahwa jelas ini basumar berterlihat ini gaji memang sisa kata nama baginda yang kawalan apa boleh nak dalam stala kalau isu tanah boleh rehat stala sekali kemudian kamadan wabian kami kami semua pernah dari dampak Pakistan bagi dia kan saya bagi district dan yang state level dan yang international level tinggi dampak di kamadan ngakwa bagi badan lah kami baru ni sekian kali kami bagi dia bagi kamadan wabian dia apa district itu enam kami nanglah berah ya setelah dia kan jadi kena jadi kami harus district mengidan sipur apa ni pet kalau bisa mana कि अन्य कुटी menangani कोई harus semifinal kisahkan mungkin apa ni pet cetai dipur dikena boy di BC mereka aku bisa selesai state level dan yoi bagi officer nani di non-tray apa pada state level harus sport office tidak berteri sistem sisa di staff semua basar boleh apa yang di commander dalam lagi team manager ini jika ini nak fit untuk football kita yang ada nak district ini ikut balik lagi ke manager but kalau orang tadi itu bisa berkali seorang bakilah mendengar kata ni ada stek. Boleh boleh ya di Korea balap pesan ini balik ini. Oh, berkantor yang baru medan kami kelaiban pencarian ini. Kalau konsep yang kami dan kami baru pada dijual. Dijual dalam kata tim juri berkantor nanti kena juri. Bagilah menilai baru video yang kami lakukan kerja menilai menilai problem dengan. Dan tu menilai apa? Mayu di arti trofi dalam kami kawai sekalian kawai sekolah. Karena apa menilai benar.